Manope di permulaan ni atau lautor sifat warna lasmarwan rajai tasong lima peserta ada apa radio basong mulai mah di rajai.
Jala hukalami ud na irumuay. Jala dan makapar pinutuhan marhiti-hiti di paso-paso ni Upri. Dengan jala uli horas jala tokis di tikyo marhiti-hiti ulang lasno. Jadi sama ni mama moro di tikyo dohonan namin. Marhiti-hiti ulang sitawang rambu. Pesan neboru nami almah pun mudah temale alai para kamu do pesan neboru nami tentu ni nang dilai namanya de bagi bodo nami kadu na pinapar ni alam boru nami yang dia matu tu song le dua atau kadu kabin tu tu beri lombu atau mati itu tu sahur mati na layak tu satu nama jadi di son bere nanti di helanan rodo hani si halo
undangan kok jojo munak ate lasma rohamu di aroran orang amur apalalas ate ron nak do buru ala dia buru sudah yon bui ke beli pos herana do buru namo tapi buru namo nang pajoro kolong patuluh. Jadi songalima dihamu helan nabi do lain nabi apa rasa diri lo tu bui tobus angan-angan munak umuto hami do nang masihor hamu nasalelengon naneng ro majumpagi tulang munak hami tulang munak siapa siswe do amanat ni nagpuro na hinan ikon marburu siro sinapuran unang may laylay ito kadok sinapuran na yun ate jadi tunggu sangan ang sa dari lawan yun di ba tabiang ta ang giat mah gabi pangalapan pasu-pasu dihamu di rumah tanggamu satu na sa matua hamu payudin popo so nang pohon nami kebetulan ya anang somai ada jadi ope pas satu soalnya tuh odoran yang membunuh nami orang teh bang boleh ada ini utama lo tulang boleh ada gak betul ayo boleh pun orang marga manikinan hormatan di mana alai di kadang masuk dia musim cuma kan gak betul ayah